inkomenya kidogo ndeni ya siasa gutiaga antu fulani baraba batumagira maybe ka mistake kidogo karuthwa ni officer maybe agatumira kauga ni MCR that issue so sandam ya kauthi ndeni public participation era ya ruthika ndangani ndeni ndangani thokoni ndangani public participation ibakerukithitie kana sandam ire batiri wakwa bantu yekeneta kauthi alright na baraba yekeneta village administrator na ward administrators ibo baethagiro bakiandika ndene makaratati bakandika wewe wananchi bauga ne bantu ana bakauga bakandika makaratati nekenda chikithina rana egoro no ndirare kwandika rana kambara reti those issues alright niyo wera kwa MCA ndatiga chinto chia kinyatharaka nditinda kuragarina nacho kairi no twende agu chinyira tharaka na ina shida lakini what happened ward administrator na village administrators ibo babetirie ndeni ya kwandika mutaratara wa ndamu inu ara yabatiri kwithirwa nontu kwina village ye keneta Kanthungu na village inge yetawa Kamaindi na chionde chi Kanthungu location alright Kanthungu location now egitarira baruthire public participation maratati magwete na iguru batandikite kwangerekanio ndamu inu ya kauthi batandikite ndamu igekerwa kauthi ndeni ya village ya Kanthungu batigire bandika ndamu peke yake sandamu araiba tiri wekera na bametiga blank so antu ba contractors bakuthi kwandika nara bathire ba oriende hii ndamu iko Kanthungu ama iko Kamaindi so ende ba change rito bandika iri Kamaindi village so ntugwira engineer baki implement murandi bakuringa thimo bakuringira ward administrator bamurire kwena murandi uyu ura advertiserwe na advertise to ore Kamaindi village so baringira village administrator wa Kamaindi bamuria murandi uyu kana kauro waka geta wona kariko so at the end of the day bairire in that village ira yandikito the advertisement so maumare mabetia ma ward administrator na village administrator ibo babetirie kwandika documentations bora kwagirite nonto MCA atithongagira contractor arathiete kana kuthongira ndeni advertisement auga murandi uyu nuthi bantwana so lapse ira yari lapse ya village administrator na ward administrator bathuchie bandika villages na bandika murandi lakini bare ya kuchwandikira arabatiri kuthi na contractor akoya abetia njira athi kurutha guntu kungi so that was not the mistake ya MCA ya mistake ya technical team irani ward administrator na engineers lakini at the end of the day murandi this time round and that's what I told them wego murandi unu athire na anu to at the end of the day dira antu bayire komenya murandi already contractor kinyire atura material and all that na no komenya contractors na antu kinyabo utimwera umagu okwemeriwa yaku kairo change yegwire bantu wana no tunari akwambiria okay wa village administrator wa Kanthungu na ari akomenya mapema aya kumenyethene that igitari advertisement igitari aoni chima gazetini alikuwa aseme that very time na marekebisho fanyike lakini uliona wao walinyamaza no anonto niyo miradi kidogo na ndaye kumenya ikaurokana muradi uthiete manaka ikaurokana muradi uthiete bantwana lakini ndienda kuhakikisha this time round hiyo muradi itakuja ibwega sana mheshimiwa ndamye kibokani atayanirwe nata uonto ndamye kibokani atayanirwe of course na kwe mdakuwa muthengi na kwira maendeleo gutenga nano ndeni ya chiaja chia gicho itwire chiaja chia region lakini muntu uraragire chiaja chia region ni muntu etawo muthengi ndagara yes ino niyo gonduta maendeleo kuganane everywhere utie every village etena maendeleo niko gitumi nkubera mirandi ino minene ende ya Kakombe sublocation na Kamaindi na kuja this financial year muntu tiomba kuruta maendeleo monde at the same time wakuwa wapole ndamu ya kiboka kule tuwe kanti baorirwe maoni iko baoragio maoni no tubata kuria maoni wonto nawe to maoni amwe simo itakabo wariwa maoni kitambo sana niyo ntie maoni mumo oragio gitarire ko but anyway no gotweke labda and of course bare area cha kiboka thagana of course timu tuenda kuma muyi wake okay na bonde by they are very much worried tubera bakatha mu by gontukona so lakini maoni baba thuchi sasa no tunyato anto bengi batibwa na kodama of course timu tuenda kuuma wake na kintu kenge murandi uyu tika uratethegia antu batharaka search wathia guteria antu baka nabo agalisa kuthibira so baka change map ya dam ikatweka egekira ruye Thagichu na egekira ruye Tharaka eno ya Tharaka constituency na nturiri gicherie it's okay antu bagetegere murandi ura alafu gweka ndamu kanini
na kaitho wateka ndamu kanene zaidi yako Mariantura harako mekoma Mariantura lakini kintu kira nkwira kaire atongore betu baraba national government na ikyo gitumi nkobera batige kurwa ibathetere mugongo ibatige kurwira irio bera bakonengero yinyukwe nini ukajira kurwira irio bibu na ugatweka antu batimama no ntu amantu mamu okay my MP women rep senator bonde nantu betu batharaka na tharaka yonde ni wewetie okay we mutharaka yo mutongore abantu wanakinya tharaka ino itharaka constituency ni gontu ko tetera ndi mtangazaji tetera antu bako batharaka bonde na kenda bomba kuata maendeleo na enlightenment ya gisiasa erere tharaka constituency today no ntu bamuthengo ndagara ndegwa na ai mono egitarira tongore bara bathuro batharaka na munde bathongere iteni binene na arabora tura akorera bo emero bokiuga o tutikuata tongore tutikuata constituency thaino bwena kira gintu lakini at the end of the day bokanjera kurwira tunyamu tutaibaita na ino nontu ndamu ni aregire kwakwa ibathi batheterende nikenda twakirwe ndagacha igwathani mugongo wa tharaka nikenda nkari chondiri kuma mawa na ikuma meru ito kuringanageria agamara moja ikithia hapa Mombasa twakirwe ndamu ara itia kibuka bantu wetu nkunjuni not damba twakirwe ndagacha ndi ibarwere mantu mandagacha bantu batinda kurwira ati no agatwika ngabana anga no agatwika MP ati yo antu bathagijuba kuringia kura kama mwana wathagijuba tagiro kwandikwa na batarete kana muntu wa batharaka bara kinya Embu muthandara batina title deed iwega bana why antu bako change ya propaganda lakini ni sasa I appreciate twire ugebwa kuba mwisho ibule kuna kinya kire mukali wa thagichoka na wa tharaka uratu dikitero kiriro na arua okay thank you so much ndenda kuga thank you so much ndethu cheka nyaka kubuchogera ngatho mbere nuntu bakuonekera kanyako ya kwaraniria na antu bakoba that is mashabiki monde mageto FM batweraruma nuntu turaragia Meru na Ruthere Runde so I appreciate nuntu bogu na thuchani nkatho chantu bathagicho nuntu antu bathagicho bathikaire Geto FM mono tupendete mono na bare bwire gitera ore boko ya kurutha road show chenu chikathia guko ngichithia kinyatha gicho nikenda bakinye nara kuri kinyanto bange bakombera kinya bakwenda kinya kwanjero tumiria guko ko ubagijero kurura mubango gwera karamuta anengere ndakachetha gicho chajero tumiria guko mantu makanisa na mantu mara mangekira antu bakoba gicho turi amwe na agutukinyite ndeni amya kethatu ndienda kubera muthengi ntimama nuntu ndathurirwe nuntu wa mathina mathagicho na mathina mathagicho mongo pambana namo na ngapambana namo kweri ntagupendelea uyu kana ora unge wanawe kwena misuko era ere kamba ya mantu ma siasa ni ogo ndi kamba itabura mwaki umwe akire nyomba tonyai auga nkarite ndegoro mundu umbe ndithete kirema ya kiuga no tuna yara ithete kiuga nani wanandathie kamba nkarite ndegoro mundu umbe ekamba ndithete thagicho mundu thagicho ni andingire kura unaigwa ni kamba baingi so tukaendelea kupambana gutigira maendeleo makwatikana yes thank you mheshimiwa bwana kinyakire go muthikire worire kanyo tuthikire kumara tutonyira thaa 10 cha rukire naka kinyakire karo ale gutukwena mheshimiwa nkorathimia tune kuriunga tutiombe ko kiathimo katubere bure antu batana ngiro kubure antu baito migatwingire kwe mundero ukegwa turia kino bango wanthande cha weekend kamera thaa 10 cha rukire mwanka thaa 3 cha thaa emunde thaa 3 nyumia ndoto kewande ana nchema ya kiumia ki tinda mzuri enjoy your weekend ni mbeta wa Klaus Mandero.